масъалаи рушди забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ ва забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи забон маҳсуб меёбад. Бинобар ин такмили рушди минбаъдаи таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ҳамчун воситаи муҳими муоширати байналмилалӣ зарур аст. зеро дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои минтақавию байналхалқӣ ва ҳамгироии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки забонҳои хориҷиро хуб медонанд меафзояд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид мекунанд ки дар баробари забони тоҷикӣ дигар забонҳоро низ бояд аз худ намуд. бо назардошти ин омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар низоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ ба таври назаррас таъмин карда шудаанд. вобаста ба ҳамин дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат аз паёми навбатӣ сарриёсати маорифи шаҳри душанбе нақшаи чорабино таҳия намудааст ва бевосита яке аз бандҳои асосии он ки таъкидҳои пешвои муаззами миллат аз паём буд ин омӯзиши забонҳои русӣ англисӣ ва дар ин раванд беҳтару хубтар барои мондани омӯзиши ин фанҳо дар муассисаҳои таълимии пойтахт мебошад. ва ҳаминро зикр менамем ки имрӯз ҳастанд муассисаҳои таълимие ки таълимоташон пурра бо забони русӣ роҳандозӣ гардидааст ва ҳамзамон муассисаҳои таълимие ки дар дохили худ синфхонаҳои таълимашон бо забони русӣ доранд ва ҳамзамон муассисаҳои таълимие ки типи нав бахусус ки дар онҳо таълимот пурра бо забони англисӣ ё қисман бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. ва ман фикр мекунам ки дар ҳамин самт аз ҷониби ҳам сарриёсати маорифи шаҳри душанбе ҳам шӯъбаҳои маорифи ноҳияи пойтахт ва ҳам муассисаҳои таълимии шаҳр нақшаи чорабиноӣ бо алоҳида дар алоҳидагӣ таҳия ва тасдиқ шудааст ва ҳамзамон иҷроиши ин нақши чорабиниҳо ба роҳ монда шудааст. ва ман фикр мекунам ки натиҷаи чунин ташаббусҳо натиҷаи чунин корро роҳандозӣ намудан дар натиҷаи олимпиадаҳо натиҷаи озмунҳое ки пай дар пай ҳам озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳам озмунҳои даври шаҳрӣ хонандагон аллакай вобаста ба ҳамин фанҳо аллакай мавқеи намоёнро ишғол карда истоданд. солҳои охир дар ҷомеаи муосир тағйироти куллии иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ мушоҳида гардида муносибатҳои байналмилалӣ васеътар мегардад. бинобар ин масъулини соҳаи маорифро зарур аст ки дар доираи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 омӯхтани забонҳои хориҷиро беш аз пеш вусъат бахшида кадрҳои соҳибкасбро дар муассисаҳои таълимӣ ҷалб намоянд. шуруъ аз 3 августи соли 2019 барномаи такмили забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ва ин барнома мо омӯзгорон ва маъмурияти муассиса тасмим гирифтем ки мувофиқи ин барнома нақша чорабиниҳои худро омода намоем ва дар ин самт корҳои муҳимеро ба анҷом расонидем. пеш аз ҳамаи омӯзгорони муассисаро бо ин барномаи такмили забонҳои русӣ ва англисӣ шинос намудем ва мувофиқи нақша омӯзгорони фанни забони русӣ ва англисиро ба курси такмили ихтисоси омӯзгорон фиристондем ки дар онҷо омӯзгорон аз усулҳои наву замонавии муосир огоҳ шуданд ва омада дар муассиса бо хонандагон дарсҳои муосиру замонавӣ доданд. барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 имкон медиҳад ки мушкилоти мавҷуда бартараф ва роҳҳои ҳалли онҳоро пешбинӣ намояд. инчунин шароитеро барои рушди таҳсилоти бисёрфарҳангиву бисёрзабонии насли наврас муҳайё месозад. ҳамзамон дар якҷоягӣ бо стандартҳои давлатии таҳсилот ки тибқи қонунгузорӣ таздиқ шуданд роҳҳои такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисиро дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ муайян менамояд. тавассути омӯзиши забонҳои хориҷӣ мо метавонем ки аз таъриху фарҳангу миллатҳои гуногун ва аз инноватсия бохабар шавем ва барои иҷроиши
این سمت برنامه جمهوری تاجیکستان برای تکمیل تعلیمی فنهای زبان روسی و انگلیسی تا سالهای 2030 قبول گردیده است. این برنامه یعنی که مشکلات را در این سمت آسان می‌گرداند. با سرپرستی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آزمون زباندانی جهاندانی برگزار ایستاده است که مقصد اساسی این آزمون برای هوسمند گردانی و روح بلند گردانیدن خوانندگان و اینچنین دریافت استعدادهای نو کمک می‌نماید. اطلاع داده شد که در دوره پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در لیسه و گیمنازیا و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شاه منصور آموزش زبان‌های خارجی از جمله انگلیسی و روسی به طور نظررس به راه مانده شده است. اینچنین در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه مذکور وابسته به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی سمینارها، محفل‌ها در موضوع زباندانی جهاندانی از جانب آموزگاران پیوسته برگزار می‌گردد. ما امروزها آموزگاران فنهای زبان خارجی در مؤسسه خوانندگان را آماده می‌نماییم که با زبانهای انگلیسی و روسی بین خود سوال جواب و بین خود معاشرت می‌نمایند. اینچنین نگفته نماند که خوانندگان ما در المپیادهای شهری و ناحیه‌ای و جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گشتند. امروز تاجیکستان بیش از 180 دولت دنیا خاطر مناسبت‌های دیپلماتی، مناسبت‌های همکاری دارد و بی ندانستن زبان‌های معاشرت بین دولتی ما البته معرفیگری دولتی خودمان بودن نمی‌توانیم و این رو علاقه در مسائل تعلیمی از جانب آموزگاران به تبریق راه اندازی شده است و علاقه خوانندگان این رو درک کرده بیشتری خوانندگان یعنی به توجه علم‌های مذکور میل نموده ایستادند. در همین آزمون المپیاد و اشتراک نمودن خوانندگان مؤسسه تعلیمی پایتخت به واسطه امروز که تکنولوژی پیش رفته است و طریق آنلاین طریق سنجش‌های فاصله‌ای که صورت می‌گیرد علاقه خوانندگان مؤسسه تعلیمی مفاهیم خاطر را اشغال کردند. زبان روسی به صفت زبان رسمی اون در تشکل بسیار زبانی و بسیار فرهنگی در فضای تحصیلات کشور همچون پایه اساسی عامل رشد ادراکی و ذهنی دانسته شده است. موافق این برنامه ما تصمیم گرفتیم هفته‌های فنی زبان روسی و انگلیسی تشکیل نماییم. در هفته‌های فنی خوانندگان با یک ذوق زیاد برنامه‌ها را با زبان روسی و انگلیسی آماده نمودند. نقشه‌هایش در جزدانی مخصوص جمع‌آوری کرده شدند. اینچنین سمینار مشورت‌ها تشکیل کرده شد اوید در موضوع‌های زباندانی جهاندانی زبان مهمترین واسطه علاقه ما زبان روسی و انگلیسی را می آموزیم. در همین موضوع سمینارهای آموزشی و کنفرانس‌ها در مؤسسه گذرانده شد. در آزمونی که با قرار مشاوره سرایست معارف شهر دوشنبه قبول کرده شده بود دور اول این آزمون در مؤسسه ما گذرانده شد. زیاده از 80 نفر خوانندگان در این آزمون اشتراک نمودند. هیئت حکمان تصمیم گرفتند که دانش و زبان آموزی زباندانی خوانندگان را از دو فن هم زبان روسی هم انگلیسی و هم زبان تاجیکی بهاگذاری نمایند و خوانندگان غالب به دور دوم المپیادهای ناحیه‌ای راحت گرفتند و باعث افتخار ما است که خواننده صنف پنجم و اگام افتابیش جای نمایان را در آزمون ناحیه‌ای سزاوار گشت و سزاوار مکافات پولی نیز گردید. هدف اساسی آموزش زبان انگلیسی این بلند برداشتن سویه زباندانی می باشد. دانستن زبان خارجی به کس امکان می دهد که از برد و باخت امکانات و وضعیت و کمبودی و طلبات‌های روزمره حیات آگاه گردد. برای آموختن زبان خارجی ما باید پیش از همه زبان مادری خویش را به خوبی دانیم. پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان باید به منزلت زبان مادریمان چنین گفته است: ملتی که ارزش‌های ملت خویش را قدر کرده نمی‌تواند، قیمت و منزلت زبان غیر را نیز اعتراف نمی‌توان کرد. از این رو بسیار می‌باید جهد نمود که زبان ملت خویش را به پورگی از خود کرد. در ردیف آموختن زبان ملت خویش، آموختن زبان‌های دیگر نیز بی منفعت نخواهد بود.
در مؤسسه دولتی لیسه رقم 4 برای خواندگان بالغ شهر دوشنبه آموزگاران فن‌های زبان‌های روسی انگلیسی میرسند و برای آموزش زبان روسی انگلیسی در مؤسسه مذکور یک فضای زبانی البته تشکیل کرده شده است و آموزگاران کوشش می‌کنند که در درس‌ها با دیگر آموزگاران فنی با زبان‌های خارجی صحبت نمایند. در مؤسسه هفته‌های فنی نیز برگزار کرده می‌شود با این زبان‌ها که خوانندگان و آموزگاران کوشش می‌کنند که در همین هفته‌های فنی نیز با این زبان‌ها صحبت نمایند با هم دیگر. имрӯзҳо дар донишгоҳҳои олӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои илмии кишвар забонҳои гуногуни ҷаҳонӣ омӯхта мешавад ки ин албатта ба пешравии миллат, давлат манфиати хуб меорад. ба андешаи коршиносони соҳа бо омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ хонандагон бо адабиёту фарҳанги он миллатҳо шиносоӣ пайдо карда дар ташаккули завқи зебоипарастиву илмомӯзии наврасону ҷавонон замина мегузорад. омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур низ дар доираи нақшачорабиниҳои мавҷуда талош менамоянд ки барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ бахусус русӣ ва англисӣ конфронсу семинарҳо баргузор намуда толибилмонро бештар ба забономӯзӣ ҷалб намоянд.